Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Namun sakir tilu kembali menuju Bali era baru. Swasti Prapte aturang titiang majeng semeton rumah belajar ring video pembelajaran bahasa Bali. Sedurung titiang lantur matur, lugra yang titiang nyihna yang angge, wastan titiang Dewanisa titiang dados guru ring SMK Negeri 1 Bangli. Sane mangkin titiang jagi ngaturan pepelajaran indek Pidarte. Tujuan pepelajaran sane mangkin para semeton rumah belajar mangde perside ka pertama nelatarang tegas Pidarte. Sane nomor kalih nelatarang wangun Pidarte. Sane nomor 3 semeton rumah belajar mangde perside nelatarang soroh Pidarte nganutin tata cara maktayang. Sedurung punika titiang jagi mentaken ring semeton rumah belajar napike semeton rumah belajar nanen miragiang sekadi video ring sor puniki. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengajak kita semuanya untuk meneguhkan kembali semangat para pendiri bangsa. Ida Sri Begawan Putra Natawangsa Sane Dahat Subakti Titiang. Ida dalam Semarapura Sane Dahat Sucian Titiang. Semua aturan titiang majang ring pengedar ajar anggota saya sambut penjaya. Ida lagi sarang utaminipun majang ring anggota juri sanida. Inggih patut pisan punika kebaos sang Pidarte. Inggih sane mangkin lurus uratiang tegas Pidarte. Pidarte inggih punika bebaosan membahasa Bali merupa daging pikayunan sane kewedar ringsan sareng akeh lan menduwe tatujon napi sane kewedar preside keresepang tur kelaksanayang. Sang sane Pidarte kebaos orator. Nggih semeton rumah belajar sane mangkin lanturan titiang antuk wangun Pidarte. Wangun Pidarte kekepah dados petang soroh inggih punika ka pertama wonten murde utawi judul, nomor kali wonten pemahbah utawi pendahuluan, nomor 3 wonten daging utawi isi pidato, nomor 4 wonten pamuput utawi penutup. Murde kekaryanin nganutin daging sane sampun kejantenan. Pemahbah ketahnyane maosan matur suksema pengayi bagir pengastungkare miwah nyihna angge. Ngelantur yang daging Pidarte. Daging Pidarte maosan indek napi sane kebaosan nganutin tema sane sampun kejantenan. Kaping 4 nika wonten pemuput. Pemuput ketahnyani maosan nyutetang utawi negesang daging bebaosan nunas pengampura lan para mesanti. Inggih semeton rumah belajar sane mangkin titiang jagi ngaturang indeks soroh Pidarte nganutin tata cara maktayang. Soroh Pidarte nganutin tata cara maktayang nika kepali dados petang soroh. Inggih punika ka pertama wonten Pidarte nguwajen naskah sane kebaos manuskrip. Sane nomor kalih wonten Pidarte keapalan sane kebaos memoriter. Sane nomor 3 wonten Pidarte dadakan sane kebaos impromptu. Sane nomor 4 wonten Pidarte ringkesan sane kebaos ekstempor utawi skema. Pidarte kewajen utawi manuskrip inggih punika
Pidarte sani kebaktayang antuk nguacan naskah utawi teks sani sampun kepari dabdabang nanuten genah miwah galah ritat kalema pidarte. Pidarte kaapalang utawi memoriter inggih punika pidarte sani kebaktayang nenten nguacan utawi makte naskah ritat kalema pidarte. Sujatenyane naskah punika sampun kepari dabdabang raris keapalang. Pidarte dadakan utawi impromptu inggih punika pidarte sani kebaktayang nadaksara oleh sang pidarte sajeroning pailen upacara. Pidarte ringkesan utawi ekstempor inggih punika pidarte sani kebaktayang sekadi ngapalang raris kesarengin antuk nguaca naskah utawi bantang bebaosan sani sampun kesurat. Inggih semeton rumah belajar wanda sapunika presiden untuk ditang ngaturang pembelajaran indek pidarte dumugi wenten pikenoh nyane. Minabte wenten atur titiang sani nenten mengah ring kayun titiang lunas pengampuran. Sinop titiang antuk para musanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.